Ini kucing anggoranya lucu sekali ya. Gosh. Saya nggak ada maksud nendang, Cuk. Saya tuh mau megang. Malah ditendang. Ah. Oh, di sana juga ada pengemis ya. Oh, saya kirain nggak ada ya. I know just how you feel. Hey, stop! What? Video ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya GTA 5. Part yang ke berapa ya? Yang kedua. Oh iya, yang kedua. Sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk teman-teman menekan tombol subscribe-nya. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Ini mau ngerampok atau gimana ya orang ini? Come on. Shit, come on. Using V. Damn. This nigga Oh, must ini got the kameranya. baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Saya sebenarnya pengen main ini ya. Ini kucing anggoranya lucu sekali ya. Don't let your kids watch it. Saya nggak ada maksud nendang, Cuk. Saya tuh mau megang. Malah ditendang. Ah, bodoh amat. Konyol. Saya sebenarnya pengen main ini yang apa versi-versi mod gitu ya. Cuman saya mau mempelajari dulu gitu caranya gimana, arah-arahnya gimana gitu. Daddy, which one you want, nigga? Iya, merah lah. Like that? Bobby You big dick ilah. on a nigga, huh? Shit, for real, homie? Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Robocop. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Lord. Oh, it's like that? Okay. For sure, homie. Jangan di situ, jangan di situ. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. What I hear you. Susah ya kendalikannya. Oi, peger. Hey, look out for homies like me. Telepon pinggir jalan. It was at this moment he knew. He fucked up. Loh. Kepencet F. Loh. Sorry. Kepencet F. Terus gimana? Restart. Come on. Mana kucingnya tadi? Kucingnya mana, Su? Damn, this nigga must got the baby dick. Kucingnya hilang. Yeah. And all this shit paid Oh, for ini. with bad credit. Cara megangnya gimana? Kenapa nendang sih? Ya ampun. Aku mau ngambil ya. Nggak bisa ya kita. Come to daddy. Ah, Which one lama. you want, nigga? Like Kita that? langsung, Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie? kita langsung merampok saja mobil ini. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Oh. Oke. Hey. Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Okay. Wait.
Saya nggak mau menggores mobil saya. Kenapa? Kita malah nabrak-nabrak. Maksud saya itu gini. Maksud saya tuh gini. Woi. Kemana Pak orangnya Pak? Kemana orangnya sob? Ada yang lihat, maaf. Loh, salah dong. Gimana caranya? Nyeternya nggak itu ya apa? Kita jalanin mos juga soalnya. Mana kucingnya tadi? Kucing itu tadi keluar dari mana ya? Yeah, and all this shit paid for with bad credit. Saya heran. Oh, kucingnya di sini. Hello kucing. Hello kucing. Come to daddy. Oh, kan? Which one you want, nigga? Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for Masuknya real, itu homie? nggak stabil, Cok. Kadang di kiri, kadang di kanan, kadang Damn, di this kiri. motherfucker got Masa robo situ? and everything, nigga. He should have paid the nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the Stasiun speakerphone, mana ya? Mo. Oh, it's like that? For sure, homie. Kita kemana sih? Agak susah mengendalikannya ini ya. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Uh-huh. Woi. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't Susah, about to yo. stop my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. Apa It ain't ininya, got apa, glamour, kanan but it's some kirinya money itu to be susah. made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. Hey, dog, we be doing Simeon a disservice if we ain't test these rides out. He ain't even gonna know if they good if we don't push him to the Pikir. brink. How you feel? Barang atos. Pikir. Damn, dog, how much we get for these repos? I'm gonna be one reluctant Wait. motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked Ini up ass country. mobilnya lebih susah daripada mobilnya Megir. Up here, to the studio. Let's show these movie people how we do. Hey, be careful. Megir. Nggak tahu ini barang atos ya. Megir. Oh, we filming Woi. shit here, huh? Megir. Ada alien di sini. Megir, mau tak tabrak alien itu. Get off the road! Gimana cuy? Saya kehilangan bumi ya. Mikir. Oh di sana dia. Saya ngeliat mapnya ya. Oh itu apa dia? Awas. Woi, awas. Mobilnya ini terlalu berbahaya ya. Mobilnya ini terlalu ngegas. Mikir. Barang atas. Woi, goblok. Nigga ain't too Tanya some cara time apa over enggak? nickels and dimes. Yes. I stick to repos, dog. Kita. Woi, Mikir. Wah. Godes. To allow Meriwether Security Consulting to expand domestic operations. Gang crime is on the rise. Experts blame lack of Mana movies. sih itu? Truk itu? Kurang asem. Agencies and bridges in the capital. It's official. Terrorism is not a cult. Susah sekali ya mengendalikan mobilnya ini. Oh, shit! Second, wild swings again as stocks drop. Devon Weston, Los Santos' legendary Ada kayak ginian. Ala setan. CEO of a
controversial private security business yesterday. Western Jauh entities banget, had taken an 11% stake in Merryweather. Percival, meanwhile, was happy after defeating a government plan to outlaw the expansion of Merryweather's domestic operations. Expect more Ngapain sih privatized muter-muter high-security gitu? firms to begin domestic operations as the war on terror continues to How the fuck you get in front of me? Your slow ass should be asking why didn't I get here sooner? Minggir. The popularity of gang movies focusing on both African American and Hispanic street gangs has led to a rise in Minggir. gang violence. Experts warned yesterday as Esol. people Enak. had movies to warn them of the danger of making bad choices. Susah banget, Cuk. Finally, bitch, when you gonna learn how to move something? I'll show you how to move something, nigga. Mobilnya Oh rusak shit, the one parah. time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Intensifies Hei. promise to slash spending. Oh, well, fuck it. Sekarang kita kemana? Apa sih, Pak? Kita disuruh kemana? Red refresh dulu, red conclusion. Iya, kita kemana ini? Kita disuruh kemana ya? Oke. Ini semacam most wanted ya. Ngapain sih, Pak? Terlalu banyak lagu gimana? Saya lupa. Ini videonya terlalu banyak lagu di dalamnya. Jadi akan kami percepat sedikit. Lagi pula ini kita mainnya nggak gitu bagus-bagus amat ya. Jadi nggak terlalu penting juga. Ini akan kami percepat sedikit sekali. Sedikit. Dia tahu kita, men. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kenapa mobilnya merah lagi? Mana-mana ada polisi. Situ ada polisi lagi. Mana ya enaknya? Masalahnya nggak ada ya? Ya aku itu masih ada polisi ya, bayangkan ya. Gimana nih caranya keluar dari sini? Saya mulai berkeringat ya. Wah, di situ juga ada loh di atas ini.
Masih ada polisi loh. Sorry. Udah di sini. Oh. Masa di sini masih ada juga polisi. Woi. Kita kemana ini? Ya oke sob, saya rasa untuk game kita kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Kita udah main GTA-nya udah sekitar 30 menitan. Jadi besok kita lanjut lagi main GTA-nya. Mohon maaf nanti kalau gameplaynya jelek, soalnya ya saya belajar ya. Akhir kata, oh ya, buat teman-teman yang udah nonton di live saya di Nimo maupun nanti nonton di YouTube, jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe maupun jangan lupa share juga buat teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah support. Akhir kata, happy gaming and see you sob. Salam amatir. Bye bye.